dang terasa tadi, nunggu 5 tahun hubungan ta. Alai, nah tapi nunggu 5 tahun, dang dapat mertopi bukas ta. Dang terasa nih mo. Di horor na sa terasa. Mula ngol-ngol situ tuh udah bang. Kurang pikir ho bang, 5 tahun ini ngalilikyan nih. Sonari ko jelas-jelas tuh mo bang. Ako pa butuh do kepastian. Ala na mula na nga model mo mangoli, jelas-jelas dokon. Di luaranan gua bawa pa mahunaw. Unang gabi rimas mo di bekko tuaw. Molo memang toho do serius tuaw. So go hubo pa itu jam ni ito. Alan na salilingo pidak kada hubok ko sih. Basa hore ko sogot, tang buhara sonari. Atong molo sonari may tu jam ni ito. Lagi na salilingon memang cerita do pergaulat ta. Dang do pa saya hubok ko sih. Beta sonari may tu jam ni ito. Tutu udah bang. Tutu. Beta, Apa yang ngalilik ko pete dah? beta matu jam ni ito meta. Bah, dia udah pe itu? Bah, naruh damu itu? Oh, itu. Di dia lai. Oh, mulai muna lagi di luar kota dong itu. Nak saya dapat proyek nih 2 minggu naik. Oh, no 5 itu. Padahal lama aja itu. Oh, itu. Oh, ada calonnya dari Bay? Iya itu. Oh, Rosmeda. Ah, benok ko di hamon itu. Ah, air putih mah ban itu. Pay mama aja tok dah. Oh, itu. Itu bakal saya nih bang. Dek. Maka kakku siak kangen. Alai mau lolai kare mermanda-manda do. Jarang lolai di jabot tong. Jadi salah nih kakak ini son. Do. Salah dari son. Mau lolai ya Allah sali 2 bulan, Allah sali 2 bulan sama mula tong sekare jona. Tes putih doh bayar deh itu. Oh, itu. Wah, ada bahasa repot tiba nih. Sepak dopi anak yang menor gula. Jadi, Eda nak kuliah mana Karejo? Karejo dah. Karejo dia Eda. Dia sama Eda di pabrik ado. Oh, di pabrik. Mata-mata ada orang Eda. Sama tadi saya dah. Oh, SMA dok. Apa mantamu nauji? Esa ada ya itu? Itu tuh. Kerja dia tanya nauji itu? Karejo di bank itu. Di bank kan? Si lo murah aku mengide itu. Burjuhian. Naringgasan itu son. Boto itu dok. Meloro tuh soni. Saya mau buat siang langur tuh. Tuh kamar mandi jotokin deh itu. Oh, bu itu di pudi. Alih ini ada. Nak kerja pabrik dia do Eda. Biasa Meda pabrik sarung tangan. Sok itu orang gaji di siate. Biasa Meda UMR. Au. Iki anak boru. Sudah jarikon. Mari si London murni. Oruk-orukku. Pas anak boru. Balga-balga. Antikku pe balga. Dungine ada bahasa orang di sebuah di kamar. Oh iya Mantan nih itu kipe. Roti kini tuh son. Dia semua bereng ngomar hilong sudah nang. Era toko berjalan. Waduh itu online. Dibahas-bahas mesti masalah mantan nih, Mbak. Gak bima baik berbeda tuh biar soal. Sungguh menung rohani di kimsi. Bukan menung. Ay mantan nih toki seba gak kamu ramai dia. Mulak Meda bang. Masuk sore mana ang berjualan mulak? Apa mita mulat? Mulak macam itu dah. Yang kare juga mau sosok. Oh lo itu. Serta beda. Mana mata mo dito? Oh itu. Lo kami tuh dah. Oh lo itu. Di bawah ho do sahat. Ah pada koni kakak mi to. Haji tiro hak kakak mi. Dok dah pala songoni di dok. Nah 2.000 ko udah turun hama. Di bawah kau turham nih mo. Baru mulai contoh anak kakak kemana kosongan itu ho. Mantan dia rekon. Rotu so mengantari mana bermobil. Do boleh nat ho wah. Jabu nomor tingkah boleh ndak wah. Hal sepele udah biasa ro songoni. Sepele ini murah pikir ho berasa aku nang gosoti kan. Ale di bawah kakak mi do ho karejo di dia. Di bawah kakak mi do sadia gaji sebulan. Makanya sampai songon ditial nama katai. Do emas disinggung-singgung. Apa nasa ho pakai emas sudah. Unang pala buat turhama lagi moloning mamuka per rumah tangga gudang do masalah biasa doi. Tak pula kosong di jual masih hadapan, patel rumah katai. Sonar yang taruh murah-murah mengarang, mau lorang sama raja kau. Tamawan tapi mulai ropa beta ta. Emosi ibain.
Dari piro orang nak songod dia sih ni. Aduh, tahu ni udul sore-sore apa? Tadi ingat naujui, buat kabar ni sorma ke? Ada nomor ya, telepon coba. Rosma. Halo? Halo, Dek. Aw, Don. Bang Berson. Oh, Bang Ber. Narah aku penaking herana hutan dan nomornya. Oh, lo Dek, dah kaya ganti nomorku. Di Medan do Dek. Hidup Bang di Medan. Buat kabar, Bu Dek. Sehat do? Sehat Bang, sehat. Udah kita paju Bang Dek. Pada saat aku kipe, masih oli now. Jumpa. Buka bari pe Bang, mengadikan orang waktu kok. Toh lo Dek. Terpaju pak kita. Boleh bu iso dah. Allah lah Bang, Allah. Oke, Dek. Shalom. Shalom. Adi ka manang jumpa ro tabang ya teh. Alin no mulo jumpa. Benghia nak dong nga bolo jumpa tu mana? Alin mo teh 5 tahun pi pemardongan-dongan kapasti ape sarong satu sadarian. Tiba jumpa do keluarga na, so ni kakak nesa entian. Parah teh. Jumpa majora teh. Kala bahay. Jumpa ko nga nga bangon. Lihat aja semangat tuh dia sadarion. Jumpa ya majora teh. Ada kemana? Oke. Jumpa maju stokin. Wah, si lilin si Rosmo nak ke? Mau dah yang dekonop ku ke? Meloroi mana? Yang terbayang, Be. Rosma. Rosma. Ngaliling sa ata, Bang? Dah. Baru biasa tahu, Dek. Peduli cerita, Dek. Ngasa dia lilik kita dengan Jepang, Dek. Sehat do. Sehat Bang. Mau orang sehat dong mungkin di sonau kan? Ale mak kalau roh aku so sehat. Wah, roh masalah nanti. Memang hubungan tengah selesai. Ale meloroh aku tetap do tuh. Jinong pala segak ko tuh cerita mak. Nang pala songoni Bang. Songro dong pardongan aku. Tapi kami nggak yang serius kan? Nggak membicarakan saya pernikahan be. Ale keluarganya heran orang cocok. Agak tibu-tibuhi makatai keluarga na plage keto na. Pola suntuk kala ni ide. Molo dingot to na ujui. Hana urang dihita. Hana urang dihita. Dah ada kesempatan ya we. Tang na sungoni Bang. Holong dihataya Bang. Hape odeng muli na mak. Kan yang muli dope ide. Dang dope tu langgatan ni gerejai. Jadi darong dope nabui mangorea yu donok tuho. Ido memang Bang. Aku pega bisa ngona bimbang do. Dek. Manang buah penon ujung ni parbo somo. Ingok mon. Hot doa iso pai mapko. Tutu do Bang. Tadi yang tahu Dek. Di tempat biasa ita perdelaan Eta sisi Dek. Oh, boy Bang. Eta.
Nah sedih dah usah dari on. Saya telepon dan yang ketok. SMS pedangnya jauh. Ah, hora suku-suku namu sih. Lah tuh dia apa peduli hora ho. Harus suku-suku nama sini mu. Waduh, apa ibang serius tuh ho. Oh lalak songo nih. Serius kok dia maksudmu? Nggak songo ni pabena di kakak maka itu mi. Ali tong beda korang mu serius-serius. Ali tong itu mi dibila-bila ho. Serius ini mu tahu. Wah seolah nalak itu terus dipermasalah kok. Kan biasa tuh songo nih. Menurutmu udah biasa kan? Malu dia haci roh aku sebut hoi dok kosong ni. Dibahas apa lamas? Masuk ku maju ho. Kaya dilaku tuh nongkap lamas lebih jibi laku tuh. Kadang kosong nih. Mau lalak itu nading kan dona benda natu hitai. Lagi meloning berkeluarga nih serius kan kurang no masalah. Nading kan nih musong ni. Nading kan? Dia mending ganda song masuk ku maju ho. Malah sampai dibahas-bahas mantamu. Lah di lusi hong sih datang. Kaya judi beng diam sih. Dok ko mana ringot-ringot toro pe mantam mi. Oh, Tang pekan bulu dong ko do. mantam mi. Oh, perong do masa lalumu. Dang songo nih be. Sonari nading gado si bahas otta. Masa lalu sudah dijual marang masa lalu nak. Cuman dang boleh ko dijual ni pardongan di besonari bahas-bahas ni. Boy di puriana bahas ni. Bolong bahas memang. Kalau orang boy do pe lupa besong ni mak. Oh, memang dekat boy bigi ho atakku mang songo dia. Terus doh lah nih musim di beko tuh. Sonari masuk songo dia do harwa. Besong dia. Jolo urus majok kayak Tommy, baru piring gemak kata itu au. Jadi sonari usuk ku majo, nomor gabusio. Nah sedih doh persedarian non. Maju pai mantak ku bahar wah. Dari pohon nah lakuna puna samantan. Mujupai mantan nanti berarti seliling ngomong lang aktif nomor selalu mujupai bana doh hati. Daripada pusing ngomong mikir kehatan itu Tommy. Tak kau tuh nang mula dong seraham tibana. Jolo ah maju dah urus majok kayak Tommy, baru pe di bahas-bahas soto masalah roha. Ah lah tahu. Itu, nah lagi sibuk do itu. Daung itu. Soon na salah muroy dia deh. Dang do imana son itu. Oh, lay ka rejo do. Dak bawa tuh nakarejo tuh nadang itu. Basa songon nasing pardo pahamu soon na murhiko. Oh maju do nato ari paju pangin mana do mantan na. Si Rosmai, Oh lo. ini huruk tuh ho. Nang buru-buru na sumani hurasay. Ah, pinang lo aku. Ini lau gabeda. Apa bawa menok itu ngaholong rakku tiba na. Holong mimo molo holongi pe. Boy dapo isino ni. Muro pula saya pertahatan nomu. Molo bagak nak kiningan. Aduh ne ningon. On sonana bagak. Karejo na pe ipabrik do. Mas na pe sumarang nadong. Buah menon itu HP nung ngadong rohani bening serius di mana. Ah, dulu mah buru-buru nasing. Budang di luar buru-buru nasing. Ka buru-buru na tama. Terus saya lucung-lucung ngomong. Gati malek mi. Coba tuh sonti itu gabe cik dulu ku mikir sudi. Nopola saya aci ulu memikiri akan asusi pikiran. Gudang bisa buru-buru. Modo lohan non. Arong hutan da buru-buru burju. Iya nok patad daw to. Halo leh. Lagi di jauh itu leh. Oh, sonari leh. Oh lo leh. Roba itu si leda. Oke leh oke. Itu dia itu. Ning 7 menit doang atok yang todong sa garejo. Dang na majupay buru-buru niya kan. Daong itu ah. Manyak ko dokot tu ito dah. Argado ito di hami. Nangalani buru-buru gabi sega ho. Tama, naman Mana-mana to idalan. Mula mo dito dah. Oh lolo. Mana-mana to rito. Oh leto. Banaro do hangki. Nasi bodoh kakak. Dakam. Barang baru hati kak. Do baru masuk. Wih baga-baga nih. Lama rohamu. Dia baga nih. Lama rohambu mak. Tadi amu nate kak. Buat. Dia pe baga nih. Baga di berek ko. Baga kiam mbak kak. Dia Bu mamulak. Bu ada plastiknya dapur dah. Oh lolo kak. Kita dah kakak do teh si Rosma lek dia bangi. Si Rosma. Nang jata si Rosma itu lagi mau siya mangide. Oh waro kak.
Mada, itu ta baru mula si anon. Mengalui mana? Lagi merbadain na dok si Rosma. Bahasa boy merbeda ya lagi kak. Ah, kang buru-buru na rin gak kurasa si Rosmon. Dicumpai bawa na asing, tapi serius itu ta si mana? Ah, sedih botoho kak. Jadi di botohonimu, itu ta dok so mengalui langsung. Aleo lo tohoi kak. Ala na narenga ya Jepang dok si Rosmay. Kijang rohana mental muse. Itu kan, mental. Sorong dia di hana. Terpabrik dong ceng. Murah kui ga beda ku. Beda me. Apa kak dango lamari da roti dan di gua may. Alay tayo kak anong plastik yung di belakang kan? Buat maju teh. Buat ugat tukar di sini. Gajang dalan lausi dalanon, godang rura na lausi boluson, ala ikon lah kahono. Si Rosma na holongi, ibotokku na dua na say mga bati. Molo hatani ibotokku woloi, gabi mago masih boru na holongi. Alay nang pesong ni tahe, aru na puna holong, jala aru na puna parbogason. Mananga hape na masa, molo si Rosma hot na may nagabi dong aku matua. Alan sa sitong na, dang naboy tergabusan holong na di roha. Ay na tuh dia dong yang si Wirsonon. Masa minggu dong aktif nomorna. Umban itu orang jelas. Ali mungkin takdir don. Mungkin nggak sih sah rarokat po. Ali buah mate. Buah mana mulu sah tak kira kusong ni. Ah, ali tahe tarboto isi di. Tuh mak perjelas aku udah mau hubung aku tuh si sahaton. Marwah tuh son. On soni dek, kau dengar deh sama kata. Ada harus sehat tahun. Idu dek, aku napa tak kason taring obong atau doa. Masalah lengong memang kan di jalur kepastian do keputusan sian aku kan. Lu ngau pikiri bagas di roh aku. Kau nama daga biro kapu dik. Jakai tomi buah biro horor semua kai tomi. Tiki susah udah berita soalnya kai botoki. Anom mulai ngasau kita, elek kita merboru, sebaru marulah hulai. Olo kan songono game bir di maju pe keluargamu. Aku mah bereng, nang pala pikir kala botoki. Olo, nak pikir ini mu satu sadar rupiah seorang kepasti dilaku tuh au. Solan hata di pedok nih ho. Dek, jadi ala jalahor salilingon kesiru sadok kepastian senau. Jadi di sope ada buat cicin, naga besong cici perbadana di hitana dua. Pai mahugat tino dilangkata dek. Mata darahot bukti kesirusak tuh ho. Molo taringot ibotokku do keluargaku nang pola pikiri. Ikon horo dong aku tuh dulu tuturuan mengalewati sudia karintangan ning olutta. Serius do tuh dik. Olo bang songone. Apa minta maaf do bang. Selama memang aladang adong kepastian di liana bang, apa gawe busi saudo. Kadang gawe pikiri to kana asing. Medik, pos aku di ho. Iko kodo no bonok kutulang kata negara jeda. Mananga hape na masa, molo si Rosma hot na may nagabi dong aku matua. Alan sa sitong na, dang naboy tergabusan holong na di roha.